documentary ya vaxisati lava tisaka ku cinca emigangeni ya ka vona. Eka documentary leyi langutela leswi landzelaka. Loko ni ta vulavula hi mintirho leyi ni endlaka etikweni ra ka hina, vo tala va tiva ya ku va ni nyika ti-wheelchair, van'wani va tiva ni aka tiyindlo, kambe leyi sweswi yi nga emaninginingini leyi ni tivekaka ngopfu yona i bolo ya milenge ya vakokwani. Hi leyi ka nkarhi wa sweswi yi nga ni veka emaninginingini hikuva a yi heleli la kaya ntsena. Ni sungule ku endla ntirho wa community building as far as I can remember na ha ri ntsanana swinene. So loko ni ta endla ntirho wa community building a ni swi endla kusuka eka rirhandzu. It's not something leswi swi ri kombilweni kumbe a ndo swi endla because of money. Mina Tabitha Dorcas Ndlovu. Ti-creche leti ni nga ti sungula around ti ta kun'wanyana kwalomu ka va 12. Hi faneke hi huma hi famba hi kombela ti-donation ku vakhegula va kota ku va pfuneka, va va hlamusela na ku va hlamusela la. Muyingiseri, lemuka leswaku mavonelo hinkwawo ya vaendzi lava nga kona eka documentary leyi a hi ya mina tanihi muhaxi tlhelo muhumelerisi wa documentary, kambe i ya vona vinyi. Hi fambile hi kongoma eMpumalanga endzhawini ya Bushbuckridge emugangeni wa Justicia. Kona hi kuma Griselda Ndlovu, loyi wun'wanyana wa lava endlaka ku hambana emugangeni ya ka vona. Kambe hi nga se burisana na yena a hi twini leswaku lava a va pfuneke va ri yini yena. Mina ndza khensa nkarhi lowu nyikiweke woho hi principal, khensa ni va ka muganga lonene ku va va hi vhakelile ha mi pfuxela buti. Ni titwa ni ri wa nkateko ku va ni wele ehansi ka mavoko ya mama Griselda eCLM Academy. Swa ku tala swi cincile. A ni ri a housewife ni ta swi veka tani. A ni tirha khale and then se ni tekiwa se ni tshame kaya, mara embilwini ya mina ni ri na swo swa ku swi la ndi endla something. Ni tsundzuka ndi swi vona ka Facebook, mbila mi bava because a ku ri minkarhi ya ma COVID ndi ku next end ya ko se ndi sungune ku ya vutomi bya me byi vele byi cinca. So me mbuhleni ndi nikete rokho la swa ku ni ta represent ena hi xongisa hi role ndzhaku i rokho leri nga ve ti rhungela ro hi graduation. So la xikolweni loko hi graduate va nga pfumeli swa ku ya xava va ki ti rhungela, so ndi proud ngopfu hi swo. Principal wa hina rirhandzu ngopfu. Mama, you are truly a gift. A swi bohi leswi mi swi endlaka. Your heart, may the Lord bless you and increase you. Xikwembu a xi ku kulise la u nga sungula koho. And please don't give up because there are souls out there that you are saving. Souls like us, souls like me. So me nina a small business, a kiddies wear, ileriwa dress. Yeah, so ni huma a Univen. So loko na dyondza a swi nga maki swona. No swi nga maki swona hi ku a ni nga pasi, mara a ni twa ni navela ku endla swa timpahla, like ku va fashion designer. Loko ni vuya la kaya I was so frustrated because a ni nga swi tivi swa ku ni ta sungula kwini financially also, because vatswari already se va nikile hala ka side rin'wana. Now you wanna push them to that side. So but I'm so grateful because ni kume ma Griselda online by God's grace. I believe ku a ku ri divine connection, because if it wasn't for that a ni ta ni nga ri kona. Ni hakele mali katsongo se ni swi fika swi brikanyana ni lova xikolweni, and fortunately because of her heart she called a vutisa swa ka so ukwini ni ku a swi maki swa timali. Guess what bazalwane, who does that? A ku tana u ta dyondza for free. Who does that? Loko nghena hi gede ra he kumbe nyango wa he hi lava munhu wa xiximaka a hloniphaka, respect xa ku sungula hi lexi principal wa he loko u nghena a fika a ku byelaka hi swo ku sungula. Na me ni n'wana wa machudeni no dyondza ni kume basari mahala. Ni rhandza khensa mama hiko xiyimo xa tiki bazalwana. U nga ze u qabanga swin'wana ku endla swin'wana swa ku a swi ku faneli. Swo swa ni saseke njhani, mara ni nga loko xiyimo xi nga ni pfumeli ni nga ze ni qabanga ni ku endla swa wrong. So ni khensa a ni dyondza eHlomani last year a ni ri grade 12. So ni hlangana na mem Rulani ke a ku ni submita swilo ti-documents ta meka eka WhatsApp eka inbox. So ni hlangana ni kumeka ni ri la CLM.
ni ti vona ni ri wa tintswalo ni katekile ku ve ni ri la a ni ti soli hambi bazi ra kona i 6 months a ni tsakela ku a ni swi lavanyana na me swa ku yi tlhela yi ku cause ka tsakisa ndhawu leyi ka tsakisa shem a ni la ku hemba ene a ni ti soli nako a yo dyondza ku rhunga ntsena va yi dyondzisa swin'wana swa ku hi dyondza ni ku tiyisela kahle kahle ni ku ve ni vumundzuku bya hi byi ve lebyinene ni khensiwa a hi ku saseka ka swona loko u khensiwa wa ha tsakula se a hi tweni kusuka eka yena Criselda Ndlovu leswaku u suka kwini u kongoma kwini. Vito ra mina Criselda Ndlovu ku huma eMpumalanga eBushbuckridge eJusticia Village. Ndi sungule ku endla ntirho wa community building as far as I can remember na ha ri ntsanana swinene. So loko ni ta endla ntirho wa community building a ni swi endla kusuka eka rirhandzu. It's not something leswi swi ri kombilwini kumbe a ndo swi endla because of money. Ni tsundzuka hi ri kerekeni 2004-3 ndi hamba ndi ya ni ti-Sangwages kerekeni hi lani ku nga hetelela ku va ni vana va ku tala va nga va koho a ni nga swi tiva nchumu hi NPO ku swi vula yini nkarhi wa koho mara endzhaku ka 5 years loko ntirho ya wu kula ni nga swi koti la se ni nga sungula ku lavisisa ku va na ku rejistariwa ka NPO leyi a yi ri dropping center nga ko Cricket Lawn yi ko ya hanya endzhaku ka vufambisi byin'wana swo swi ni tsakisaka sweswo ku yi ko ya hanya yi hlayise vanhu so lexi nga kona namuntlha hi vulavula hi CLM it's a company a private company a non-profit organization mara it's a company leyi ni nga yi register endzhaku ka malembe ya ku hlaya loko ni ta va ndi dyondze hi mhaka ya mafambiselo kumbe ya ntirho lowu ndi wu endla wa ku pfune vanhu ni ya vona ku loko va pfuna u va nyike na swakudya namuntlha va dya ku ta endleka yini mundzuku loko nga ha ri kona na so hi la ni nga introduce a concept leyi yi vitaniwaka ku teach a man how to fish that's where ni nga introduce ndi sungule ndi tirhise skill xa me as a fashion designer ndi sungule xikolo as I speak CLM i accredited with FPNMC ta ko va xikolo nje ya in accreditation leyi expire ka hi 2027 bana lava nga na kumbe machudeni ya endzhaku loko ni ta va ni sungurile hilani ku nga fika ku va ni ntirho wa ku tala hi le Mabarule ndhawu leyi nga koho hi nga fika hi va ni center lexi nga tsakisa xin'wana xi ni khoma kahle i ku loko u endle ntirho wa kahle u endla with passion always lava ni landzelaka social media minkarhi ku tala ni vulavula hi ku passion ni purpose swi endla ku win evuton'wini or passion and purpose wins in life so loko u endle swilo hi mhaka ya ku swi rhandza u swi endla willingly swi endle ku loko xikolo hi ta va hi xi sungunile hi le makaya laha hi nga ko deep in the village in the rural areas Bushbuckridge South laha hi nga ko so i man'wani ya matiko lawa loko a wu la ku landza ti-resources u la ku blame mfumo u la ku blame swiyimo swa ku tala a ni ta va ni ti-reason ta ku tala ta ku swi endla mara because ni ve ni passion ya ku ni kule ni nga ri na wa ku ni pfuna me then that's where ni nga fika ndi ku I want to become the help that I once needed as a child that's where migingiriko ya ku tala ni nga introducer yi nga va yi ri ko so CLM Clothing and Textile it's a company as I said lani loko machudeni ya ma dyondza our first graduates a ku ri class ya 2021 se loko machudeni man'wina ma heta ku graduate mo matshika kumbe mi endla njhani avo graduate va famba because I sungulanga xikolo because of money tsakisa hi loko va hakela va famba mara machudeni ya ma swi tiva or our graduates now they know na va landzelela swinene ku famba yini ku endleka yini hi nga vekeni michini kaya a hi tirhiseni so va koho machudeni lava nga graduate lava sweswi ni nga le ku vulavuleni va ku tala i ti-facilitators hi vose va dyondzisaka a ni ka ha dyondzisi mina ku tsakisa ka so hi lexi xi endlaka moya wa wu tsaka loko u wine vuton'wini swi kahle loko u ri wansati u nga wini u ri one ku wina ka kahle vuton'wini u humelela hi loko u wina ni vavasati van'wanyana because loko vavasati van'wana va humelele mugangeni u nga endli vu-selfish sweswo swi ta pfuna hambi ku ri vana va hi mundzuku so i concept leyi nga kondzeni ka mbilu ya mina handle ka ku tlanga hi nayiti na njara hi swihi swin'wana mi swi endlaka ku na program la ndi yi endla ya ku nyike vana ti-sanitary towels ku ve ni nkarhi lowu ni nga tirhise skill futhi ya xa as a fashion designer lani ni nga fika se ndi endla ku va na ndi ringete ti-pattern ta ku hambanahambana but the only thing I had in mind a ni la ku ta va na leswi loko ni swi endla ni nyika vana loko vulavula like now vulavula hi ti-sanitary towels loko ni nyike vana ti-pads
letiya tin'wana ta ku tirhisa hi lahla loko hete ku n'wi nyika n'hweti lava nga va xisati I think va ndito ku loko u va u ri nkarhini u ri le ku voneni ka masiku ya wena I swilo leswi taka n'hweti yin'wana ni yin'wana se loko hi ye swikolweni hi fika hi nyike vana ti-sanitary towels loko va heta n'hweti yeleyo a wa ha vuyi n'hweti leyi landzelaka swi fike ndzeni ka mbilu ya mehe swi ni hlupha swinene ku I was once that type of a girl as well. It's either u love exikolweni kumbe u tirhisa ma-cloth or something swa ku u kote ku u nga saleli ndzhaku xikolweni se swi fikelani ni la ku endlaka sustainable way way ni vulavulaka hi yona I ku sweswo as I speak ku ni pads leyi nga koho hi endlaka ho yi rhunga hi mavoko ya hina loko yi rhunge pads yeleyo yi va yi ri washable and reusable so washable and reusable I pads leyi loko yi tirhisa ho yi hlantswa u tlhela u yi tirhisa loko mo swi cheka hi I think 2020 veni I pads ya hina leyi vulavulaka hi yona wa yi tirhisa u yi hlantswa normal as ti-pads letin'wanyana leti nga ni ti-flow swa ku ni medium flows ku ni small ku ni large ku ni extra large na hini ti-size ku hambanahambana ka tona lexi tsakisaka hi pads ya hina loko u yi tirhisa ku ni a va dyondzise vana ku loko va yi tirhisa njhani mara minister va fika va introducer ku ta va na swipasisiwa SABS SANS 1842 ya washable and reusable sanitary towel naswo loko ni sungula I never knew about that me lexa xi ri kombilweni a ku ri ku hluvukisa muganga wa ka hina especially vana lava pfumalaka ku va nga lovi xikolweni loko va nga na ti-sanitary towel namuntlha yi ni product leyi yi nga koho over 10,000 ya ti-pads leti hi nga ti-produce leti hi nga ti endla ti pfune vana va ku tala hi tona this our packaging as well so loko hi endle ti-pads leti tikhampani leti ti endlaka ma-CSI project hi vo va fikaka va hi pfuna va xava hi famba hi nyike vana eswikolweni tin'wanyana hi nyike vana evini direct so hi ku komisa ni la ku rhandze ku vula swa ku hluvukisa mugangeni njhe wa xisati swi lava u ri mutswari u endle swilo leswi na wena u nga tsaka loko swi vona swi endleke endyangwini wa wena ni tsundzuka 2020 ku ni leswi ni nga la ku swi misaka na ku swi hlayaka because 2020 loko ni ta register as a private company ni hlangane ni program leyi vitaniwaka Indalo Inclusive Indalo Inclusive I fike a aligna vision ya safe pads our products it vitana ku CF pads so safe pads I aligna ku we can do it as much as good eco-friendly products hi nga yi endla va sustainable that's where we follow the circular economy hi ku pfuniwa hi Indalo Inclusive ni vulavula namuntlha loko hi tirhise malapi loko hi rhunga ti-cut offs ti waste fabric the interesting part I ku ha ti tirhisa hi ti cukumeti so we are recycling the fabric as well so hence I'm saying CLM in our own very unique way hi la hi ringetaka hi matimba ku hi hlayisa ntumbuluko we care for the environment hi tlhela futhi hi endle nhluvukiso etikweni hi ndlela leyi benefitaka vamanana na vasesi hi ku hambanahambana ka hina loko CLM ta va yi kulile loko n'wana kula I tsakisa loko mi vona ku va ni ku humelela ku va na leswi endlekaka siku ni siku CLM as I speak loko ta va hi hlangane na Indalo Inclusive na Timbava Foundation va fika va introducer eka ti-game reserves ta site ra Hoedspruit as I speak we are the suppliers ya ti-uniform leti va ka ti ri kota ta mikomba tin'wana ta koma ri ringe ti-uniform production from scratch and vanhu lava tirhaka la ka CLM I vanhu lava nga va producer kokwala a hi qachanga vanhu va le handle hi va dyondzisa tlhe hi va nyike ntirho kokwala so we are the suppliers ya ti-uniform ka ti-game reserve ta ku hlaya leti nga koho hi tirhaka na toho hi tlhela futhi kwala ka swo hi koka take a lot hi ti-pads ta hina hi le ku ndlandlamukeni swinene mara hi ku komisa mitirho ya hina nga vula ku ya vulavula tanihi khampani ku nga va ku ri na lava mpfunaka hi swa timali ku fana na ku aka muako na swin'wanyana leswi lavaka swa timali we have an investor from USA building leyi nga yimeka yo hi kumeni investor from USA lava nga fika va vone ntirho wa kahle lowu hi endlaka se va hi pfuna ku va ni miyako lowu hi nga na woho namuntlha hi endle production za hi ku hi specialize with bulk cloth manufacturing because ya vanhu lava vonaka ntirho wa hina va hi tshinelelaka va hi joyinaka va karhi va hi pfuna hi byeleni hi tibasari leti mi nga na tona eka CLM eka CLM as I said ku initiative yin'wana leyi nga ko
kuni concept leyi yi vitanaka ku I want to become the help that I once needed as a child. Lani loko me ni pase xikolweni a ni zanga ni va na nkateko wa ku ya tertiary, ti-qualifications leti ni nga na toho hinkwato sweswi ni ti kume from distance learning hi ku ti karhata ni ku dyondza UNISA ni ti-college tin'wanyana. So hi ndlela yaleyo swi ni endle ku ni swi tiva ku ni vana lava loko va pase eswikolweni van'wana va nge yi tiyunivhesiti, van'wanyana hi mhaka ya mapaselo ya mapaselo ya ma tiva swa ku sweswi va swi hehlisile ku ni ti-percentage and all that ti va ti ri hansi mara a nga qualify ku ya a yise tidyondzo ta ye mahlweni. Van'wani vo ka va nga pasi because vo va nyikiwe mintirho ya mavoko. Se swi endle ku la xikolweni a hi teki vana lava hakelaka ntsena, hi ni vana va ku tala, let me say 80% ya ma-graduates ya i vanhu lava nga dyondza hi tibasari a va hakelanga nchumu ni peni. Hi wahi maendlelo lama mi ya tirhisaka ku va mi kuma vanhu lava va kumaka tibasari, nakona mi swi tiyisisa njhani leswaku loyi wa fanele ku va kuma basari hakunene? Hi tirha ni swikolo leswi nga ko la around lani loko la tibasari, what we do hi kombela emathicara va hi recommendele vana vo karhi lava number 1 xiyimo xi nga pfumeleki kaya, number 2 kuma ku va pasile mara a va na access ya ku va nga kota ku tiyisa dyondzo ta vana mahlweni. Se xa vunharhu ku va ku ri passion, because ntirho wa mavoko wu lave passion. Like loko vulavula hi ku rhunga, nkarhi wun'wanyana rhunga 24 hours u nga hetleli, loko ka u nga swi rhandzi vo ku fostela swi nge endli. So what we do loko va recommende vana vo lava hi karhi hi tshama na vo hansi hi ku ni leswi swi vitanaka ku ni ti-facilitator leti nga ko, hi endle ti-interviews hi va assessa, ku endla assessment se hi va vona swa ku va qualify se hi va teka. As I speak hi produce-ile vana lava nga koho va nga dyondza mahala va nga graduate, van'wani va tirha kwale sekitani, van'wani va yise tidyondzo ta vona, van'wani se va ti sungulele mabindzu because lexi nga koho emoyeni wa me ngopfu ni wansati luwa ku a ni na jealous. Ni wansati a ni na jealous, so loko u nga na jealous u kote ku hlohlotela na van'wanyana ku va wina, because ku wina ka vona it's not dimming your light mara swi ku endla na we n'wini u tsaka loko u vona ku va ni ku humelela. So sweswo ni la ku vula ku i ni lava nga ni ti-brand leti se ti xavisaka eswitolo hi nga va recommenda van'wani switolo, hi na lava va rhungaka loko sweswi kume ntirho eka ti-game reserves, vanhu lava rhungaka i ti-products ta CLM. So swi endla ku loko community ya yi wina ku ni xivuriso xin'wana va ri it takes a village to raise a child. I believe ka swo ku swi ta vonaka ntsena loko na heaven yi yima na swo. As I speak ku na ma-social worker man'wani nga ma fonela recently, I think kwala vhikini loko nga endli xihoxo, hi reason ya ku ni vana lava va wulaka ka swa ma-foster care and va va tiva van'wana hi va tivi. So loko ni va fonela hi lava hi recommendele vana because hi ni group leyi graduateka sweswi, loko yi huma yi graduate wona accept another group. So always ku va ni vana lava hakelaka mara 80% ya machudeni ya va dyondza hi basari. Tanihi khampani ya TLC mi la ku tikuma mi fikelele yini eka malembe lama landzelaka? Our neighboring lodges here is Kruger National Park. I see CLM yi supplier all the we are competing our giants. I'm not too sure if I'm allowed to mention the big brands, but hi compete anti giant letikulu loko vulavula eka workwear hi mhaka ti-inform. Let me give example River Johnson, you know the quality they are producing, that's the giants CLM is competing with, and I believe head office leyi nga itisa deep in the village through our value proposition, unique value proposition leyi nga nayo, we are going to definitely win against our giants loko hi karhi compete na vona. Loko hi vulavula hi vaxisati lava tisaka ku cinca emigangeni ya ka vona eAfrika-Dzonga, a wu nge siyi vito ra Mama Bheka Ntsanwisi? Mina hi mina Rebecca Bheka wa ka Ntsanwisi, vanhu vo tala va ni vita Mama Bheka. Loko ni ta vulavula hi mintirho leyi ni endlaka etikweni ra ka hina, vo tala va tiva ya ku va ni nyika ti-wheelchair, van'wani va tiva ni aka tiyindlo, kambe leyi sweswi yi nga emaninginingini leyi ni tivekaka ngopfu yona i bolo ya milenge ya vakokwani. Hi leyi ka nkarhi wa sweswi yi nga ni veka emaninginingini hikuva a yi heleli la kaya ntsena, hi rhwale na misava hinkwayo hikuva matsundzuka ku a hi khale hi endla World Cup hi 2023, sweswi hi yimele 2025 hi endla second World Cup, hi yona yi nga ni veka maninginingini eka nkarhi wa sweswi. Bheka Ntsanwisi u endla swo hlamarisa emugangeni wa Nkowankowa laha a humaka kona. Lexi ni xi endlaka eka community ya hina i ku va vakokwani hi sungule kahle hi bolo yi sungule hi 2007, kasi mintirho leyi ni yi sungule khale le ndzhaku loko na ha nghena xikolo a Hudson Ntsanwisi. A ni yimbelela, ni tsutsuma, hayi na tsutsuma swinene, na tsutsuma 100 meter va ta mi byela a ku na loyi a ni siyaka.
vakhegula a vo tlanga bolo swi helela kwala Limpopo ntsena? Hina hi fambe matiko. Team ya hina ya bolo hi fambe matiko. Ha tiveka hi 2010 a hi ri America, 2014 a hi ri Brazil, 2016 a hi ri Russia, 2019 a hi ri France for 2 weeks. Vakokwani va tiva na la ku nga lovela Lady Diana. Mo ni mi byela swin'wana, hina a hi tirhisi mali ya hina ku famba. Ani van'wani va ta entiseta, vakokwani va tiphina. Hi fambe tindhawu to tala ngopfu ku fikela laha na namuntlha community vanhu va Nkowankowa, Dani, Mariveni va ni seketela swinene. Hikokwalaho loko mi languta ka nkarhi wa sweswi ku na lava va hi rindzaka, hina hi rindziwa mahala. Loko mi hi vona vakokwani loko va ta ku practice-eni va rindziwa, loko va chayisa van'wani va chekiwa hi mimovha leyi ku ri impelampela va fika makaya va hlayisekile. Ende varindzi lava va khampani leyi va endla ku nkarhi wun'wani hi va kombela va hi chekela vakokwani van'wani emakaya. Loko hi huma ti-trip va swi kota ku pfuka nampundzu hi ku tinyiketela ka vona va ta va hi hlanganisa, na loko hi vuya va hi hlanganisa va make sure ku vakokwani lava va fika makaya. Hi swin'wana ya mitirho leyi ni hi endlaka etikweni ra ka hina. Van'wamabindzu va Nkowankowa na Tzaneen va ta vuyeriwa swinene hi nkarhi lowu wa bolo ya misava. Loko swi ta ka ikhonomi ya la kaya ya a hi nge ya Tzaneen hinkwayo, ku Tzaneen loko hi vulavula hi Tzaneen matikonyana lama nga la kusuhi a hi vulavuli hi Nkowankowa ntsena. Va mhani va ku xavisa, va mhani va ku rhunga va vuyerisiwa swin'wana swa mihlolo. A va ni byela na nkarhi wolowo loko mi lo languta ti-TV a va vula va ku hayi Manbeka World Cup vila hi lava yi heta vhiki, sweswi va hi kombele ku yi heta vhiki, sweswi ni vulavulaka ya heta 7 days. Hi mhaka ku nkarhi luwa yi hete 4 days ende swi endla ku ri swilo swi hatla swi hela. Tsundzukani ku tlanga vakokwani, a hi nge pfumeli va tlanga nkarhi luwa wo leha. Se hi va tlangisa masiku ya 4 ntsena, laman'wani ya ta va ya ku va fiketela na swin'wana na swin'wana. Mara haleni ni vula tihotela ta hina, ti-lodge la vanhu va tlelaka kona hikuva ku tala swinene. Na sweswi ni mi byela ku ri ni nge vuli ku va buke kwini, kambe already ku ve ku tele swinene. Swi tikomba onge ntlangu wa lembe leri wu ta va wukulu hikuva swipano swi ta hi xitalo. Team ya France ku ta ti-team tinharhu, a na ku te yin'we, sweswi ku ta 3. Already sweswi ku tata swi vula ku ti tata 35 hikuva hi katsa France vi se hi ya na le Spain, yi le ku teni Spain. Liverpool yi le ku teni a yi nga tangi, Togo a yi nga tangi, Mali a yi nga tangi, Nigeria a yi nga tangi, Mauritius neni ya sungula team. Ene na ku mi byela swin'wana, France a tikweni ra France, a tikweni ra Togo, ra Mali i n'wantsan'wisi a nga ya kunene a ya sungula ti-team leti na va Zambia. President ya Zambia u ni xixima ngopfu, a nga la ku twa nchumu hi mina. President ya Mauritius u ni xixima ngopfu, hikokwalaho ni le ku kuleni swinene. I yini lexi mi tiyisaka mi kala ma hi yimile mi yisa mintirho leyi mi hi endlaka emahlweni? Tanihi leswi ni nga vula ku loko vanhu va ku tshemba swi ta endleka. Ni ve na marito lama nga ni phusha. Ni nga mi nyika xikombiso eka bolo leyi, vanhu vo tala va nga ka bolo ya hina hi lava va nga kona ka foundation leyi ni nga ka yona. I vanhu lava va nga tirha swinene, van'wana va tirha tindhawini to hambanahambana, ku nga ha va ku ri maphorisa, ku ri manese, ku ri swidyondzeki na madokodela. Se vanhu vo tala ni tshame un'wana a ni byela a ni lava hi van'wanyani vanhu, so loko va fona a ku mi xi lavela yini a xi pfuni nchumu. Marito lama ya ni phushile ni ku ku a swi ha ni chavisi, swi fana na ku hleviwa. A ni va mhani i n'hweti ya va mhani leyi ha hlevana hi vulavula na ku biha. Se me ni tibyele ku ri na huma ka vanhu va ku hleva, team ya me ya swi tiva a hi hlevani, va swi tiva ku loko no za ni twa swa ku hleva ni huma kwalaho, hi ku a ni lavi ni ve na marito lama ya nga ni phusha ku za ni va laha ni nga kona namuntlha. Ni tibyela ku va ta sala va hlevana, a ni la ku helela lani na ku tikuma ni ri kun'wana. Ende impela ni ta va nsati wo sungula ku va sweswi ni va president wa ti-team ta bolo misava hinkwayo. Va le ku swi endleni matiko laman'wana, va le ku swi lulamiseni, ku nga ri khale ni ta xiximiwa hi ndlela yeleyo ni rhangela swilo leswi misava hinkwayo. Hi gimeta n'hweti ya vaxisati eAfrika-Dzonga, mi nga va tsundzuxa yini? Ku na vamhani vo tala mi nga byeriwa marito ya ku a mi pfuni nchumu, mi nge pfuki mi humelerile. Marito lama ya mi pfalele ndhawu yin'we, ya mi endle ku mi titwa ku a mi pfuni nchumu. Mina shem a na ku hemba loko ni hlambe kahle eka malembe lama ni nga ka wona, ni hlambe kahle ni behile a no mbala ntangu nje mina shem. Hambi ku ri ku a ni na swona a no mbala ntangu na yi bahile ya kahle hila, ni vuli 3/4 ni bahile kahle, ni kame misisi kahle,
hayi ni endle minwala kahle ni saseke kahle ene ni tlhela ni exercise ko va sweswi ndo va ni hi swin'wana na swin'wana swa ku famba matiko ni nga se wisa ni exercise kahle a hi exercise ku ri hina ho lava swin'wana hi la ku va physical fit hi la ku va fit kahle wa titwa na loko u famba hi leswaku loko u famba ize vabya vana wansati na laha ku kandziyaka kona u swi twa xigingi xi ku ge ivi ntangu yi sala yi vulavula ku lavaya va nga tshama va vulavula marito ku hi ta xi vona xi ta helela kwala ku fana na Josepha phela Josepha va lo n'wi celela va ku i ta helela kwala a humelela Josepha na hina hi humeleleni marito yangami ku nga va ku ri nuna wa wena ku nga va ku ri kun'wana va ku byele marito ene ni vulavula leswi ka n'hweti ya vamhani tshikani ku hleva mi nga heti airtime ta n'wina mi hleva u kuma munhu va hleva munhu loyi a nga swi tweki me ku loko ni hleviwa ni swi twi no va ni khandziya ni ku lembe leri mara ni nga ya kwini ni ku ni ya America hi lembe ni tibyele ku famba ka 4 hi lembe loko ene a ni hakeli vo ni hakelela xin'wani ka n'hweti leyi phela mina ma swi tiva ku yunivhesiti yin'wani a America va dyondza hi mina ni karhi ni suka professor sweswi hi tshama na vana va class ta kona lava va nga machudeni lembe leri taka va ni vitile ku ni ta va na vona n'hweti hinkwayo a dyondzisa hi lava va nga ku heteni kwale yunivhesiti ya kona ni yile va Harvard University ni yile kwini va vulavula hi me America va tsale na buku hi mintirho leyi ni yi endlaka loko n'we ma ha hleva mi nga endli nchumu mi ta hetelela kwalaya mi tshama kona tivutisi ku na loko u karhi u kula ka malembe lama loko ya pensionini u ya endla yini u ta vu endla yini u ta vu toveka hi ku hleva hi ku lwisa hi ku onhela van'wana hina van'wana hi ta va hi karhi kumbe xana ni ta tikuma ni ri matikweni hambi ni ri la kaya mara ni la ku endla history yi va kona a hi tlheleleni eBushbuck Ridge laha hi nga ta kuma manana Tabitha Dorcas Ndlovu loyi u tumbuluxile tikhireche to ringana 12 a tumbuluxela vaakatiko va ndhawu ya ka vona kusukela hi lembe ra 1992 Avuxeni mina Tabitha Dorcas Ndlovu ni community builder laha ni nga na crash leyi vuriwaka Hungani kwala Okernot Boom. And then crash leya Hungani ni sungule hi 1993 la namuntlha na ya hanyaku yi karhi ya mahlweni hambiloko swilo swin'wana swi nga ha tirheki kahle mara swa tirheka vana va koho then ni ta vula ku loko ni sungula crash leyi kona hi 1993 a ni ri munhu loyi a ngo ti sungulela hikuva a ni ri frustrated a ni pase grade 12 ivi ni apply nursing loko ni apply va ni vitana va ku nita ka interview ivi ya vanhu macomrade ya honetela therefore ni vuya ni ta tshama hansi futhi ni swi vona ku swi fanele ku ni tirha fanele ku va na xin'wana lexi ni xi endlaka loko se ni ta va ni sungule Hungani loyi i vito ra papa mina va nga tumbuluxa xibedhlele xa tintswalo na ti-missionaries then ni te ku loko ni langutisa ni kuma ku a va changa helo se ni ku hayi ni ta ti chela vo yi ya mahlweni crash ya Hungani yi kha ya tirha hi 1999 ni kumeke ni tekiwa hi organization yin'wanyani va ku ri i Masibambane Resource Center la ni nga va facilitator ni dyondzise mathicara yo tala ya ti-crash na ti-preschool sweswi ku nga ma grade R
se van'wani va vona a va ta ka mehe va kombela ku pfuniwa ni va pfuna hi sungula ti-creche leti ni nga ti sungula around ti ta kun'wanyani kwalomu ka va 12 ene ta hanya yin'we ntsena leyi nga la Econhoek la kusuhi na A1 yi developile se i private school la nga ku yi fika na le ka standard 5 ni nga tivi ti grade kumbe grade 8 sweswiya swa ku taniya. Makitavita a volo sungula ti-creche ntsena kambe va tlhela va hlayisa na vadyuhari. A hi twaneni leswaku va swi sungule njhani. Nte loko ni tshamile ni karhi ni hlayisa mutswari wa mina a dyuhele swinene lero va ve va hundze emisaveni se ndi twa nda ha ri na ku navela ku nga ku ni ngo va kusuhi na vanhu lavakulukumba la ni nga tshama hansi ni ehleketa ku okay xiyimo sweswi xi teta swi lava ni tshunela kusuhi na vanhu lavakulu ni endle nhlengeletano na vakulukumba vadyuhari va around ivi ya tshama hansi hi twanana leswaku a hi hlanganeni kambirhi a vhikini hi hlangana hi wa vunharhu na wa vuntlhanu va exercise va tshama va hi rungulela ta khale and then va hi byela mahungu yo tala hi timhaka leti ta khale leswi vo va nga kurisa swona na madyelo ya koho se hi va komba ku exercise hi ku a va nga ta nghena xitaratweni va tsutsuma hi ku i vanhu lavakulu se ho tiolola na voho hi va komba ku tiolola sweswiya swa ku taniya then hi wisa hi endleriwa swakudya hi va nyika va dya se va muka va hangalaka sweswiya swa ku taniya vhiki rin'wanyani hi ta un'wanyani wa vadyuhari hi nga tshameni ntsena hi fanele hi endla yini hi kuma na masimu hi rima lava nga rima a mitsumbula cassava mitsumbula va byala then loko va byarile mitsumbula liya ku fikela va nga yi tshovela va tshama hansi va yi dya then hi te ku loko hi tshamile na voho hi karhi hi kanela hi ku vona ku va pfumala vadyuhari lava va nga ta hi dyondzisa swa vutomi bya khale na hina hi pfunana na vona ku loko mi tshamile nkarhi wun'wanyani mi hlupha hi leswi na leswi na leswiya mi nga yi mi ya cela swihlahla leswi mi nga swi tiveki nkarhi wun'wanyani yanani tliliniki loko mi ye tliliniki a hi nge ho tshika hi hlangana kwale tliliniki i mudyuhari na mudyuhari wun'wana ivi ya loko se hi vuya la me se ni helele maphilisi ndi ya ka mudyuhari lowun'wanyani ndi ya kombela ku ni kombela maphilisi hi ku a swi endliwi sweswo ende a swi endliwi na siku na rin'we hi ku va ta mi nyika lava maphilisi lawa ma nga ta ka ma nga mi endleli nchumu nkarhi wun'wani ma mi vavisa nkarhi wun'wani a mi twi wona mavabyi ya lavaya se mi tikuma mi tinghenise khombyeni swi tele ngopfu swilo leswi hi bulaka na voho hi swoho ku akisana ku vulavurisana ku xiximana va hi byela leswiya na leswiya na leswiya se hi ve hi kombela a ndhawu leyiwani a yi ri ya ka agriculture se hi kombela ka public works hi ku tiyindlu letiya ti hlayisa hi public works a hi nyika ndhawu liya ku yi tirhiseni se hi na
kungu ra ku loko hi karhi hi ya mahlweni ku taniya hi ta hlanganela ko laha ndlwini hi tlhela hi endla yini loko ku ri na mudyuhari loyi a pfumalaka vahlayisi hi ta n'wi veka kwalaya a tshama koho hi karhi hi n'wi pfuna laya na laya na laya leswaku a kota ku hanya kahle ende hi karhi hi le ku va dyondziseni ku a va tivi ku loko va horile a mudende va nga xavi byalwa. eBushbuckridge eAnsolo ku na project ya Hlayisekani la ku hlayisiwa vadyuhari. Mina Makhe Ndlovu la Onsolo ndi suka project ya Hlayisekani la project na Hlayisekani hi sungulele project leyiwa hi ti 2 ta September 2013 endzhaka loko hi ta ve hi vonile ku emugangeni wa ka hina ku na vusweti loko hi languta vakhegula lava nga koho a va na nhlayiseko makaya se loko ta ve hi swi vonise sweswo hi tshama hansi hi ri karhi hi vulavurisana tanihi vamhakhi la a hi hlangane koho hi vulavurisana ku kota ku hi sungula project leyi hi le vuhosini ya kombela ndhawu tanihiloko mi yi vona ndhawu leyi nga ka yo leyi vuhosi bya ka hina byi hi nyike ndhawu loko byi hi nyikile hi va kokwala projectini se hi sungula ku hi kombela ti-donation emugangeni leyi nga le kusuhana na kwala ka hina loko mo languta ku na maako laha hi nga koho miako lowu nga koho ti-donation ku na bava lowu ngo i Marikani Nkuna i veke xandla la ka ndhawu leyi a hi donetela ku hi va na miyako tanihiloko va langutile va swi vona ku i project leyi hlayisaka vakhegula lava nga koho kwala mugangeni se loko va fika vakhegula va hina kwala va exercise va tlanga bolo va tsutsuma loko mi ta ve mi nghenela ku na mukhalabye lowu ngo i Masinga Elias i zawu na timendlele loko a ri karhi a tsutsuma nakambe kwala mugangeni wa ka hina loko hi ri karhi hi famba hi kombela ti-donation ku na project leyi nga koho kwala mugangeni lava byalaka matsavu va hi doneterile nakambe ku na tanihiloko na ha vurile ku kwala kusuhana a hi famba hi kombela donation ku na muti wa ka Maceke lowu a wu hi donetela hi swakudya nakambe loko mi languta loko mi nghena mi languta ndhawu leyi nga ka yo yi omile loko mi nghena la getini a hi byala matsavu mara kwalaho ka ku hi pfumala mati a ya ha swi koti ku ya mahlweni vakhegula va hina loko va tshame laha loko mi nghena mi va vonile va vandza timongo va luka masangu va vatla va endla swa ku tala leswi minkarhi yin'wana swi endlaka ku loko vanhu va swi lava la ku xava va xavisa se mali yin'wanyani yitsongo va hi nyika hi kota ku hi engetela ka donation leti hi tikumaka leti va hi donetelaka ka toho kwala projectini se tanihiloko ma hi fikile hi pfumela swoho ku loko mi languta ndhawu leyi nga ka yona yi tikomba kahle ku yi lava ku pfuneka se hi pfumela ku fika ka n'we hi ta pfuniwa hi pfumela ku fika ka n'we na mati lawa hi rilaka hi woho hi ta makuma ni vula ku vakhegula lama va vonaka va nga kola ndi vula ku van'wanyani loko va fikile kusukela hi Monday va ri karhi va dya hi ku ya ti-donation leti hi tikumaka loko fika wa ntlhanu van'wana loko va muka makaya a ka ha na swakudya leswi va swi kumaka until tlhela hi hlangana na vo hi Monday kwala leswi vulaka ku laveka mpfuno le ka ndhawu leyiwa van'wanyani vakhegula laha hi nga na vo va hava hambi mapasi
hi swa ku vanhu lava loko u famba emugangeni u swi vona leswaku va lava mpfuno hi ku a va na nchumu va hluphekile a va dyi nchumu loko ku ze ku fika xiyimo xa ku va dya kwala va gcina kwala van'wanyana makaya a va ha dyi nchumu ni vula ku hi langutele ku fika ka n'wehe vakhegula lava nga kola va pfuneka project ya mahlweni yi kula ku kula ka yo i ku va mi hi pfuna. Loko vadyuhari lava vo tshuka va khomiwe hi mukhuhlwana mi endlisa ku yini? Loko ku ri na van'wanyana lava nga pfukangiki va tsandzeka ku fika haleni vanhu lava nga tinyiketela ku va kola ku va pfuna vakhegula lava nga kola va huma va handle makaya va famba hi mimiti va pfuxela loko va nga koti ku fika va rhwala sweswi va hi donetelaka swoho va va nyika va dye loko ri ku hi mphungu va va nyika swakudya sweswi va swekaka swoho va pfuxeriwa makaya lava nga koteki ku fika. Swilo hambi swo famba kahle kanjhani mitlhontlho yona yi ta tshama yi ri kona. Mitlhontlho leyi hi hlanganaka na yoho tanihiloko na ha vurile ntlhontlho leyi hi hlanganaka na woho a hi na mati loko va ku hi nga kuma mati ni vula ku loko mo languta ndhawu leyi hi nga na yoho hi nga kota kumbe va nga kota ku va byala matsavu tanihiloko ndi vurile ku sunguleni ndi ku a va byale matsavu loko mi nghena laya lawa a ma va pfuna hi nga kota ku hi rima ka ndhawu leyi ku va pfuneka. Tanihi ti-project tin'wana va hlayiseka na vona ku na leswi va swi navelaka. Ku navela ka hina a hi lava ku vakhegula va hina va nga tshama va hlayiseka kwala tanihiloko hlamuseli ku hala makaya van'wana a va hlayisekanga loko va tshame kwale va hlayisiwa koho loko hi kume tifandasi hi pfuniwa hambi tliliniki a yi ta va pfunela kwala hi ku loko na n'we mi va languta vakhegula va he va kurile va ha swi koti van'wanyani lexi endlaka ku namuntlha hi vulaka ku na lava nga le makaya hi ngo va landzaka makaya se tanihiloko hi hlamuseli ku fika ka n'wina hi pfumela swo ku hi ku pfuneka ka project leyi ku kula ka yoho loko mo languta njhe jarati leri hi mhaka ku a hi na tifandasi a hi na xahina i budula a ku hlayisekanga se hi kombela ku pfuniwa. Lawa hi wona makumu ya documentary leyi a wu yingiserile kambe ndzi nga se gimeta ndzi pfumelele ndzi khensa vanhu lava landzelaka ku nga va ku ri mani loku nga ri Sesi Ruth Puledi Mapope ku nga vona muhumelerisi nkulu wa documentary leyi a wu yingiserile eka madyambu ya siku ra namuntlha. Ni tlhela ni khensa nakambe Sesi Rose Chavalala ku nga vona mufambisi wa xitichi lava va ndzi tshembeke leswaku ndzi ta tisa swakudya swa tindleve etindleveni ta wena tanihi muyingiseri. Khensa swinene eka wena muyingiseri loko u teke nkarhi u yingisela documentary leyi ku kondza ya fika emakumu nakambe ndzi khensa vaendzi hinkwavo lava nga va kona eka documentary leyiwani ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Muyingiseri mina na wena a hi hlangani eka n'hweti leyi landzelaka loko hi mi tisela yin'wana documentary ya ku nyanyula swinene. Loko u lava ku twa leswaku hi khome documentary ya njhani tshama na munghana wa wena lonene leswaku u ta kuma swakudya swa tindleve. Mina ni ri jaha ra Mihlengo Mafosi Try by Force n'wana wa mafemani lowa nga ta Daniel wa ka Bileni lo duma hi ku cina swigubu ka govha vana va se va tikhome swilevu hi ku hlamala va ku shi ma yi vona mihloloke. Hi loko se ni fambile ni ku rhandza swinene hlayisekani lomu magondzweni yerhu ya Afrika-Dzonga hi landzelela milawu hinkwayo ya le magondzweni. Khani mamba.